Byenda byatangirira mu service aho bamwe bisheze babana beshongora abandi bashitani abakristayo abandi bagiye mu kibashasha munonga kushanga ngo mahoreho burisa bwabo akiyaho mushicurwo babeterireho riri yataho Margaret Behanzia obakristayo batararonzere turamuronzere tukumanya abamuronzere itwe turebe ibintu bigenda mu miso ukikunza hasta munonga umuburizo bakoreza kureta aha ayizana twotagira ayizana twitempuje hati na nyinshi kumusasa munonga kwemerera ubuzima kanje tempuje tukazo ntuiza kuzomu kadisa kuiza kusaba atanka kututera mburizo mukoreta bona bo kwizambaza mbatuzoma kahuje itwa twina kahuje bomba somese mpuje baba abantu abakusomesa mbona batayizo twina kahuje mwe twabira bakahuje batugarire mbara turgo ombeta gerizo twina kahuje itu district y'Ibanda kuyashazirwa hari mbara ekanise yazo muri Ibanda abishirize cyo batarakonzere bari kugira ngo bakabana benda baguma mu bureberezi bwa ankore bari kugira ngo cyo kuruga hintarizi hati twabe turyaho barete cyapa cy'ukugamba Ibanda mbenda bakisimbaha kugira ngo ekaniseje bagitware nitwa abantu abakunu twajya ngo hona sinu batwara abatekanisa yitu bagitiba hano tureba twayanga kunimuka kubuza nko kutandice kanisa yito kutohandikire barha nenda kurga Ibanda kuzambarra argaho musizo mwo w'Ibanda utakumanya nawe yiza MP atere MP ya ngwite tajeje twagamba no mburu zitayine kiyakora okushaba kwahwa habaho kutamshira n'ibgambo bari kutonganisa mbuzi Stewart ubumugisha ecyarugirira habikiriza kutandika kurwana Ombuzi Stewart ubumugisha yazapfa kwenda kutoroka bitabikiza ngo kumuhanantura Warsimbi Wilson mushurwe biraruho nagira ngo akabari yaho yayecure kibaruha cyuruko mushitamisa ngo arugabwa mushurwa ubwatine cyakumanya konke kigenderwa cyona reveranda nanabukusaya bakura baryo muri Ibanda nibarwanisa nyowe banyahabwa mushurwa nanaburu babene banyunga imisango yo kwiba umwana bakani benda ngo bakantu umucome bagira bata bankoma Omugisha Stewart ombuzi wa Kristayo baba barahace kwihema misho tiyitiza kugamba kamera zitu mukakwate mutakare kuri amasomo kandi tuwina to byaba kwabo kubahato umuntu obatera tukumanya no kwarakire babira abatere nkonde ubamba kuzomarwaro abakristayo bwa hati nibashaba bishop w'ubureberezi bwa ankore hamwe na bishop w'ubureberezi bwa North West kutaho mu nshonga zabo habwa TV West ni Susan Charles.